Sangrongsalo Khatung Khajani Bisingtwi Tipra Motha Killa Block Committee ni Saktharmung bai Khlaijakha Philba Beremni Tipra Motha Foundation de Killa ni Gurupada Jamatia Mukumu Hall Nogo Luwajijak 50 Tipra Motha Foundation de Pandano Chengsawi Rwkha Chini CEM Purna Chandra Jamatia 1990 Bisiba Supungkha Tipra Motha Party Thangnai 2021 Bisini 5 February Shalmariwo Songsajakmani Tipra Motha Party form Khlaimani Talini Yagulono ADC Songbariwo Koplai Ongoi DTADC ni Council Asokmani Buila Tipra Motha Aboni Bishiknuni Yagulo 2023 Bisini Bidan Shoba Songbariwo Bebagai Kaibrui Chini Asok Thayo candidate Romani Tipra Motha Kaibrui Chini ni Bishingo Bebagai Kaji Tham Asok Thayo Koplai Ongoi Tipra Motha ni Khorang si Tham MLA Ongmani Paithago BJP by Alliance Ongoi Hapango Asokha Tipra Motha Dalbidal Kebeng Mungte Ufla Kaflani Bisingtwi Fano 2026 Bisini 5 February Shalmariwo Bisiba Umar Supungkha Tipra Motha Party ni Bisiba Pungmani Shalo Hasini Joto Block Amseyono Party ni Foundation de Khlaijakha ni Bagai Khlaimung Romani Tipra Motha ni Supremo Maharaja Pradit Kishore Deporma Abahai Kino Sangrongsalo Hasini Dalbidal Block Amseyo Yasakjaka 50 Tipra Motha Foundation de Abahai Kino Hasini Dalbidal Amsini Logi Ashlo Tipra Motha YTF de TWF Killa Block Committee ni Saktharmung bai Khlaijakha 50 Tipra Motha Foundation de Panda Ashlo Killa ni Gurupada Jamatia Mukumu Hall Nogo Luwajijak 50 Tipra Motha Foundation de Pandawo Bodolni Banati Shaka Tipra Motha ni Killa Block President Zora Kologma Romui Tiprasa Bosongni Lukurok Kaisa Manthaini Manani Hankangke Jobawas no Kharnani Dango Jobawa no Khariasara Tiprasa Bosongni Lukurok Mungsa Manthaini Phano Mania O Manthaini Manani Bagani Dalbidal Motha Khajaka eba Party Khajaka Abo party ni Bishingo Dalbidal Kabangmano Tongo Arni Bishingo Baksa leader Rwkha Shilai Fano Tebi Mafaika Amta Hake Fano Desini Manthai Manno Hanai Abona Karibu Daboro Rwkha Tebi Mafaika Amta Hake Fade Manno Sini Manthai Rok Tiprasa Bosongni Lukurok Hanai Abota Hake Bu Khaimania Gulo Tiprasa Bosongrok Birmano no Khlaijakha Manthai Manya no Manya 0 ni 0 Abona Naharoi no Haino Hai The Kaisa Motha Khajak Philba eba party Khajak Philba Tipra Motha party hanai Abona tini Songsamani sha Tabuk baike Bisiba kaka abo 2021 Bisiwa Songsajakmani tini no borokni foundation de Inke abono tebono tini ni shalo jong phaibi sokpaika Killa wo Bagma block committee by Songsajak Killa Gurupada Jamatia Memorial Hall or Zago Faiman Yagulo Nogo Manka Kabangman Borok Paibi Tongmani Terek Avani Yagulo or Zagawo Fainai Kabangmano Okra Borok Dogbo the leaders Rogbo Faibene CM no Khobui Joto Yembo Faibene Nogo Manai Chini Khorang ni Mangfiliwo Angroni Logiwo Purna Chandra Jamatia Tongo Nogo Tongani Nirok Sini Mangfiliwo Terek Khlago or Zaganize area Killa area wo khobjak je Thangnai ro kheladula khainai ro boroni bagbe gobang mano ball angthang yakba jarsi angthang je nangmani aborok tubui phaijak norok nugui mankhana eko gari kotor bai khlaibui diba kotor ma khlaigi brong toboi phaijak teibo or jagao simia teibo bisingo norok nugui manai sini khorangni mangphiliwo gobang mano kuchuk je ball angthang yakhaba ball no kari je haino ludo khai gobang ma thangjaknai to bujagoi tongo or jagani charai khonai rono teibo thangmungo agogroi tobubani bagai obota haiklaini tini ni sal Khatung khaja Bisingtwi no Khlaijakha Tipra Motha party ni bokhaktei tani hoke tini borokni Songsajakmani sal palaijago Skisung Saimano, 5 bosor kaka eba Bisiba kaka, neke buskango, haino hai, edisi chongmari angui tongo. Edisi chongmari angmani yagulo ze borokni demand tongmani Tiprasa bosongni lukurona hamkrai, khlainai hanai, borok ze party khamani. Aborokle busuk joratei success angna fulfill angna abo election yagulo na Saiman lainai, abo na karibu Tipra Motha ni leadership by kok samani yagulo jeng Saiman lainai rok naibi tongri Chini Khorang bai Kerengui Tongdi updates Rwkha Tangnai tini ni salo tamu angka tini oro Killa wo paiman yagulo bosong norok na phunuknai gorjiwo aru jagawo kotor ma khlaiwo Tipra Motha bai songsajak kaisa panda angnani thangui tongo aru jaga bundugui mannai gobang ma lukorok Tiprasa bosongni lukorok phaibi sok phaijak naithothok khlaiwoi Chini hano
ti Saowi tonnani bagwi chini hano hukumu mukumu nargwi tonnani bagwi saidogwi tongo Tiprasa bosoni kotas leaders ro abor bagwi ni soya khlaiwi chini khorang bai krangwi tongri tini ne update kan kandorno rwbai tangnai belaina hambai ang Purna Jamatia tini salon nirni lagi tongo Abahagino jati Saktharmung sungai Pandano Chengsawi Rwkha ADC ni CEM Purna Chandra Jamatia tini joto saimano tini angkha Norok tini joto na saimano tini angkha Tipra Motha ni foundation de tini bayingke Bisiba kaka 2021 Bisiwa asaimani tini ni salo belaina naithok khlaiwi ni tini sal Khlaijakha abono teiwi teibo sinani musugu kobangma lukurokna abono teiwi sawani bagwi jani ani biskango tongo TTADC ni CEM Purna Chandra Jamatia sarno poilana lam soglane sini aro Like lam sawo no ni media ni Bisingtwi haste ni joto lukurono be kolomaya par sarno sangga musugo je tini ni Tipra Motha ni foundation de no teiwi tam sana musu tini chini Tipra Motha party assignment ni sal 5 বছর কাকা जों 5 বছর chini Maharaj ni netritwe chini Tiprasa ni odhikar ni bagwi kwbangma fight khlaikha bwskango fight khainai hani bangoino lukurokno sarani musugo je chini Tipra Motha party chini Maharaj ni Bisingtwi जों bahaikhe chini Tiprasa rokni land rights economic rights chini constitutional rights जों आदाय खाइमानो बनो जों तिनि ओ आसाइमानि सालनि Bisingtwi हास्तेनि जतो लुकुरकनो तैबो मैतो खाइरनानि मुसुगु अलरेडी लुकुरक साइमानजा हाइफानो जों मैतो खाइरनानि बागैनो जों तिनि हास्ते गोनाङै हहम ददम खलाइबै चिनि Tipra Motha पार्टीनि आसाइमानि साल जों पालायलाय दङो नाहरमुं काइसेनो बाहायखे चिनि Tiprasani राइट्स जों आदाय खाइमानाय तानिखे कबुनि पार्टीरो आसो कदोंमा चिनि Tiprasani odhikar ni bagwi Tiprasa rok rights ni fight khai tongphano kwbangmano neglect khaijakmani bagwi ignore khaijakmani bagwi जों ADC ni amsayo wngthung tei ADC ni baireo wngthung chini Tiprasa rokni kunophano hani nokphang teiphano chini odhikar maya wngwi tong hani bagwino जों tinibo haini hai lukurokno kotor panda haste gonango palaimani Bisingtwi जों message rawi moito khainani bagwi chini yapri sejao sarnamte kaisa sangga musugu je Tipra Motha party to khajakmani Tiprasa ni hamkhrani bagwi je demand tongmani oborokno teiwi inke o generokni demand tongmani oborok busuk jorate success ngkha tini to जों tabo just chini chrai bosano naikha inke 5 বছর inke kokmandro si homani kho chini Tipra Motha party chengproni chimi tini sujora 5 বছর जों chini Tiprasa rokni odhikar no teiwi je haste gonango khorang tisawi tongmani chini demand no asuk dorokhe agi siarok no siroi tongmani omo जों tabo nainai kha inke baksa borok tamama khahi sungui bano phiaba ang sanani musugu tini जों thansani Bisingtwi fight khaimani bagwino chini agi rogo chini Agartala Udaipur mahairo chini Tiprasa rokno hoirani khaijakmani torture khaijakmani rape khaijakmani chini bukhuk rokno afrongkhe जों thansakhe khorang tisaraya phiaba जों Maharaj ni netritwe tini thansa wngmani bagwi chini Tiprasa no Agartala wngthung Dharmanagor wngthung Khwaio wngthung Udaipur wngthung chini Tiprasa rokno tabo kebo mane nojor andaz khaimaya tolakhe nogya Tiprasa rok tabo thansani khorang tisawi oinani birudhe justice ni bagwi fight khaiwo hne chini greater Tipraland agi Maharaja jefro chengpro greater Tipraland no bai obasto kalponik mahairo hi hobu pheba tabo haste gonangwi simiya pura Bharatborsho no tabo greater Tipraland ni ideology no tabo accept khaikha even non Tiprasa people log tabo chini greater Tipraland ni movement no jotono ideologically borok tabok support ma khaikha tani hengke जों kuno community ni against ya chini bubagra je proprno sawo tini जों ha ni odhikar ni bagwi kok samani chini ADC ni ha no kwbangma seina ni bagwi development project ni mungbai kwbangma scheme ni mungbai chini ADC ni amsaino naw ni bagwi ji satyo ui tongmani tini जों Tipra Motha party Maharaj kri hengke kebo khorang ti sarak yang khamung tini Bisramganj Nagar Panchayat ni mungbai chini ADC ni ha no nana ni naikha angni jebu chief minister no chithi suikha chini office ni hoite DM office chithi suirokha
अमा हाइके ताबक जों जॉइंट वेरिफिकेशन खायनायनि बागै जों डिमांड खायनायनि बागै बरकबो जॉइंट वेरिफिकेशन खायनायनि बागै मा गसेखा हाइके चिनि महाराजाबो हायनो 1 इंची जमीन फानो नन तिप्रासा नि यागो जाते सौया नातै एडिसी बायरे जाते सौया नातै अमसों ताबाव लीगली तै बायरेयावबो जों फाइट खायनायनि बागै जों खरांथि सायमाखा इंगे अमनो जों 5 बोसोर चिनि तिप्रा मथा पार्टी तंमानि बागैनो तिनि आसुक जरा तानिखे जों जरा नांगो बाक्सा बराव 5 बोसोर बाय माने अनेक किछु चिनि तिप्रा मथा पार्टी नो तानि खायमेया हनै साव इंगे आं सोंनानि मुसु जे एडिसिनो आगे 35 बोसोर चालावै थांखा एडिसिं या खप्र जे तिप्रासा रगनो विभिन्न पार्टी वो तंगरवै शासन खायखा बरले तिप्रासानि बागै तुमा खायखा दिनै जे 5 बोसोर महाराजनो क्वेश्चन खायनाय रग तिप्रा मथा पार्टीनो क्वेश्चन खायनाय रगनोबो आं अमनो सानानि मुसु जों यूनाइटेड मा तंनाय जों थानसाखे जे प्रसबा खायखांके जों चिनि अचिभमेंट उंमानि जों मारि नगो बनि बागैनो एडिसी माखा चिनि नगेन्द्र जमातिया सामेश्वरन त्रिपुरा हरिनाथ देवर्मा द्राव कुमारी यांसं चिनि आमचाइनि रति मोहन जमातिया सं जेबाबे चिनि भविष्यनो वा सगै चिनि भविष्यनो सिकोर खायनायनि बागै बर एडिसी मूवमेंट खायखा दिनै एडिसी मूवमेंट खाय एडिसी माने परेसियां ताव एडिसीनि सीएम मंगो तैबो गोबांमा सीएम खा एमडीसी खा फियाबा अ जागाव जुदि आफ्रो जराव बरक थानसाखे जबा खाया हिंखे दिनै जों आसुक सिकोर या खामो आं एडिसीनि सीएम या खामो दिनै जों आसुक लाइ कक साइमे या खामो थिक बाहायखेनो ताव महाराजानि आइडियोलॉजी चिनि चिरायरनि भविष्यनो सिकोर खायनायनि बागै ताबक जों मूवमेंट खायखायनखे चिनि चिरायरनि भविष्य गाहामंनाय गाहाम खायगलांमानाय हाय हनै जों पयतो सावैनो चिनि महाराजनि नेतृत्वे बसकांगो तैबो फाइट खालायनायनि बागै जों दिनै अमाहाय जराव रिमाइंड खायो बारबारनो सारते काइसु क्वेश्चन रोमान स्क्रिप्ट न तैबले तुमा सामसो रोमान स्क्रिप्ट पहिलावनो जों चिनि महाराज साजा आं साजा चिनि पार्टीनि जत नेता रक साजा तानिखे रोमान स्क्रिप्ट चिनि फंडामेंटल राइट्स अमस जों मानानि सिनांगो चिनि प्रतिनिधि दलबो दिल्लीयावबो थांखा सीबीएसई बोर्डआवबो चिनि हास्टेनि चीफ मिनिस्टार बायबो मालायखा आं निजेबो कक सालायखा चिनि महाराज बार कक साखा जों ग्राउन्डआवबो नखाखा रोमान स्क्रिप्ट अमो चिनि चिरायरनि भविष्यनि प्रश्न हायसे और कुनो पॉलिटिक्स नि बागै केबो रोमान स्क्रिप्ट न डिमांड खाया जारा रोमान स्क्रिप्ट न साजे एंगनाय रोसि पॉलिटिक्स खायो हास्टेनि लुकराव बुसि नांगो जे देवनागरी स्क्रिप्ट निनि इंडिजिनस स्क्रिप्ट बांला स्क्रिप्ट ही सानाय र चिनि एलाकानो नां सानाय मुसु रामपद जमातिया जे प्रफरनो रोमान स्क्रिप्ट नि एगेन्स्ट कक सावो अथच बनि बसला न ब इंग्लिश मीडियम परे रवै इंग्लिश स्क्रिप्ट बायनो परे रवै रंगरवै ताबा असिस्टेंट प्रोफेसर बानाव पाइखा अथच चिनि चिरायरनो हंखे रोमान स्क्रिप्ट मा परिया देवनागरी स्क्रिप्ट इंडिजिनस स्क्रिप्ट नै साव इंगा अमस चिनि चिरायरनो थंमानि हायसि पॉलिसी नि बिसिंतै थंमानि ताबखे एफआईआर खायनायफो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय आंसर रनायनो हंखे एफआईआर खायनायफो आं हास्टेनि चीफ मिनिस्टर नो चैलेंज रवै छानानि मुसुगो 29,000 30,000 चिनि तिप्रासा स्टूडेंट ताबक माध्यमिक 12 परीक्षा रनाय बरनो जदि नों जेलो दानाय हंखे पहिलाव सिगां जेल दाजानाय जागा सोनाग्रादि जेल सोनाग्रादि बनि परे रोमान स्क्रिप्ट सुइनायनो जेलो दानानि बागै एफआईआर खायनायनि बागै वानसदि तानिखे इंडिजिनस स्क्रिप्ट न ब प्रेफार खायनायनि कक सामानि अमसनो उंक्लो ओनसोल रवानि नायमानिसि तानिखे जों ताबो इंडिजिनस स्क्रिप्ट सोना खायनखे चिनि कम्पिउटार सॉफ्टवेयर सोनानि नांनाय कम्पिउटार सॉफ्टवेयर सोना हायनखे जे ताबो फोरोंनाय मास्टर हिनै तंनाय प्रोफेसर हिनै तंनाय टीचर हुनै तनाय बनसि सिगां स्क्रिप्ट मा फोरोंग्रानाय जे इंडिजिनस स्क्रिप्ट खायखांके इंगे जोंते कम से कम 100 बोसोर उंक्लावो जोंनो ओनसोल रवानि बागै बरनि चक्रान्त हायसि इंगे आं तिनि फाउंडेशन दे तिप्रा मथा पार्टीनि ओ फाउंडेशन दे ओ लुकरनो सानानि मुसुगो जों 100 बोसोर उंक्लाव ओनसोलवानि बागै तावासक बायदि रामपद जमातिया अतुल देवर्मा चिनि तिप्रासानि बिसिंग रेबाति त्रिपुरा सं जेसफानो सादि बरनि बसानो सिगां सोंग्रादि हायसि रेबातिनि बसा बबो ऑक्सिलियम स्कूल सि परै दं इंग्लिश मीडियम बनि बसानो जदि इंडिजिनस स्क्रिप्ट बाय परेरदि हि जों साखांके आफरो सुनो साजे एकनाय हायसि बैनखि बिब्रांत खायै
फेम लगुई बयनिबो साखे फेल लंथों बयनिबो साखे ऑक्जिलियम स्कूल पढ़े कहाँ के पास थांफायथों इंगे चिनी तिप्रासानो एकदिके चिनी हाय आमसायो किला हाय आमसाय गंदासरा हाय आमसायो फायो इंगे तिप्रासानो आसुक दरखे हामदा हि फुनुक फायो अथच तिप्रासानि भविष्यत बनो नष्ट खायने बागै देवनागरी स्क्रिप्ट इंडिजिनास स्क्रिप्ट हि साकान चिंता के जागै बर अमाहाके सामन खायथों इंगे आं कन्डेम खायो जे इंडिजिनास स्क्रिप्ट हि सानाय रक बेंगली स्क्रिप्ट हि सानाय रक देवनागरी स्क्रिप्ट हि सानाय रक न आं बरनि एगेन्स्ट स्क्रिप्ट नि एगेन्स्ट आं साया तमाके जोंनो ऑप्शनल चिनी रोमान स्क्रिप्ट इंग्लिश स्क्रिप्ट रनानि नांगो जे मुसुमानि न सुइमानाय जा हामबाय सानोते कायसा संगमो सुगो उसुकांगो आंनि निखुगो निनि पेसनो नुकमाने सरकारनि स्कुलनि सरायरनो के क्लास 1 सिमे क्लास 8 जरा हायनो पास खलायो हनै सामाने अब त हायनो केसो लुकरनो सावै खनारदे जेनि मकलबाय नों सरकार न त्रिपुरा सरकार तमा हुआ मुसुक ताने अब त हाय खलायगै क्लास 1 सिमे 8 जरा हायनो पास खलायो र एजुकेशन पॉलिसी सनामजाखा जाते बैनि हाय शहर अंचल स्कूल हंके 1 सिमी क्लास 1 सिमी क्लास 8 जरा बरनो माने पास फेल प्रथा करे जाते काहे फोरोंदि हाय हनै हमानि किंतु चिनी ग्राम अंचल के बर मेसेज रवै पॉलिसी न डायलूट खायै हाई स्कूल फाइखांखे सि पास फोरोंलिया मास्टर न सि फोरोंलिया खलायै या कारै रखा इंगे चिनी चराय रक चिनी गार्जियन रक कामियाम सनि बर रक परीक्षा सि फेल ओंया जाथोंके बा बरनि बखावत माखाखा परिया फानो जों पासोंबो इंगे परियाखौनो हाय दंनाय साधारण बर रक साधारण लोक रक कामिनि बर रक माहाके वानसौ आगे जेफ्रो पास फेल तंग आफ्रोंगे तो चिनी चराय रक मा परियो परीक्षा फेल नाही किरि जावो किंतु ताबो हंके फेल सिमा खालिया हि होंके बा और जागो सुनो फोरोंयाखे न क्लास 8 जरा पास खाय रहा इंगे अम तो चिनी भविष्य न नष्ट खायमाने जेनारेशन टू जेनारेशन चिनी चराय रक न फेल खायावै हायनो परियावै न क्लास 8 जरा तंग रहा इंगे जेता बेसिक जों बफ्रो चिनी नांबा क्लास 1 2 3 अमा हायो चिनी तामसने स्पेलिंग रीडिंग खायनानि ओंथों जेकुनु वार्ड न अमक हनानि रोंनि ओंथों आफ्रोसिनो कैप्चर खायनानि प्रोनाउंसिएशन चारवानि अजरावसि अथच क्लास 9 थांगैसि बर माने रीडिंग सवानि परेवानि अमा हायरक मा खायसिनाय इंगे बर आफ्रो सिलेबासनि अमदे परेसिनाय सब्जेक्ट दे परेसिनाय ना बर आफ्रोनि वदे रीडिंग परेवानि राइटिंग खायनानि बनो परेसिनाय इंगे तो चिनी चराय रक न अमा हायखेनो बसर पर बसर चिनी चराय रक न एजुकेशन पॉलिसी नि मंगबाय पास खायै रहै जोंनो जेनारेशन नष्ट खायनानि पॉलिसी इंगे अमो आं हास्तेनि जत चिनी तिप्रासा लुक्रम सानि मुसुगो अमो जोंनो इजी के कक सावै हाय पासिं सावै चिनी चराय न नष्ट खायनि नायमानिसि इंगे जों चिनी चराय रक न काहां के फोरोंनि नांनाय ताबक तो क्लास 1 सिमिसि या प्री नर्सरी सिमिसि जों स्टडी काहां के बरनो बेसिक न सिरवै फोरोंलायनाय नांगौ आजके जों ताबक कुसो कानानि अबो तामसने बर कैच खायमानाय काहामखे परेमाना हानिबा सारनो बेलायना हामबाय सोंबाय करं माने बागै पांडावा आमसिनि शिखला शिखले रकनि यागो दालबिदाल स्पोर्ट्स आइटेम याफारि रखा एडिसिनि सीईएम पूर्ण चंद्र जमातिया दे पांडावा मानसने गुबुन नारवाय रक किलानि सिमि सुपर्ण जमातियानि लग्यो प्रवृत्ति विप्लवनि कक्थुम चिनि खरां